Welcome to Elpas Lindo channel. Please share, like, and subscribe. I get Chingershan Gabaklan, Yaga Voice of the People Party. Tang Haganika MP election, Rehak MDC election, Hak Emily election, but Nangni Shakmat, Ninlong Mangi, Itang Nongashan, Ibaratba, Upat Bahi, Mlele Dam Don Nong Tray, Mlele Dam Don, Tamayo Kaput Jo Prat in Tip Hangnogadan, Nin Knut, How Pudam, Ubran Persha. Yau pra haganega kenti kenmau baga khat kandai trek pinimi renti nalagi yang kisem banle ban tap yaga sharp ka jopi hagadur jopra ini pertalang bani kinongelam haganega por mta yaga sharp ka jopra how pra sai sian kam jam kita bersilang suraru pertajam ra bagi ti jopi how pra playun kurkuye pi poro Kublai Shibon, Kublai Pi, Iwe Piwe, Snopa, Naya Kublai Shu Ingi, Plat Ingi, Bangin Lek No, Bangin Lek Bepat, Yaga Jingalang, Hangte Po Mauprang, Yen Say Kendo, Nang Ni Smat, Hidang Pun Kipor, Hidang Pun Kisni, Bat Nganget, Bangin Say Punbet Kurang Basnong, Yen Say Punbet Yaga Jaga Gaba Kam Kelut, Bat Nida Community, Bau Dr. Ricky Sington, Onum Wan Shini, Tang Kum UMP, Tang Kum Candidate, and also one Yuk Jak, Hagani Gashnong, Kum MP Budan Buram, Ubangin Jit, Haka Southek, and Pundana, Yaga Jinjok, Kublai Shibon, Kublai Yapi Baro.